Whaatalo whaatu le mai mo whaafongafonga le nei foia sapa ia o le li. Vivii Ia lo na alofa ma lo na pule whaasoifua lo tau soifua ma so mātou wola. O tātou sopo fo i le nei aso le lei. E ui suinga o tātou whiangai o no le Komiti Faamisionare o lo a whia i tātou. Ai mauti noa lo na wha malu ma lo na awili tia o i tātou i so se taimi. Ia le au unanga lo EFKS TV. Ma le isi wha upoponga o le tātou por kalame na Vivii Ia mo le nei fo i vai asa. Wha manatu mai pēa e le pese po le vi inga le nei na o tātou mātua matua a wa fe moe la lātou whainga malanga. Manatu foi o lo iai pēa na iau sina o lo whaawina pēa le nei masani le lei ma le tāua. O le pese whafangu ai le ainga i le tae ao. O le ala e whaatonu ma o ai le ainga atoa ina ia manatu pēa i le alofa o le atua. O le tama i whanau na ia tau whatu i loto ma ia awalawa ne ngalo le atua i so se aso e soifu ai. O le whaano no i le atua ina ia soso ani mai. Ma tu mau mai pēa ina ia saonga le mu mea uma e ngā whatau lima. Ia e lango o au o na whaola ina le o au. O na o whaasanga lea e lea au noa i au tū la fono. O le salamo se lau se fulu iwa, o le whai upo se lau se fulu fitu. Le au whai pesa le whakasa ululoloa ma si usenga ua ta pena mai. O le vi inga o le tae au. O le pese tolu se lau ma le lima. Ia
O le pese po le vi inga o le aso sa. O le aso i toi fotu ma toi ti mata i le upenga wha le nganga o le whanau o le atua. O le aso i toi wha atumu ai le tu ngā waina i le wainga fau. Ma le kata i le whalawa fau o tau mawha wha le nganga. O le aso tātou te toi sa ilia i le atua ma toi tō manatu i whiau o na nafi. Po le ase a o onga mo whiau o le numana. O le aso i mawhau whaua i le alofa o le alii e ala i le maliu o Jesu Keriso. Le au fai pese le whaka sa i sini au sitalia, ma le pese lua se lau ma le tolu. Tātou whawhetai ua sau le aso sa. O le taimi o le misiona le li o Yesu na ia whai ai wawenga i tele, ma awao i o na soo ma le moto tangata i tafa umo le ola. Ina ia avea ma tangata au au na le lei, avea ma tangata e ola whaapa i eina i le vā ma le atua. O le pine o le tausinga o le lafa ia ma lo na atua, o le tatalo, o lo na malo si anga le nā, pe o na moli mau i ai le au whai evangelia, manatu foi. O a onga lava nei o lo lio ai pea lo tātou o la whaakerisiano i nei o na pō, o le tatalo, o se au penga tā ua mo i tātou i lo tātou wola i aso uma. A o se me whai ngā luenga tā ua mo le nei taimi. A o a fia ai tātou, masi o tātou tunu i le Komiti, se fuluiba. O tātou iai tāpu nia o mea uma. Manatu o se avanoa le lei e toi o siosi ai, ma futanga fa le ainga, ma fa mau popo ai lotu ma seni ai le afiafi. O le hava no te talo, ma le tangi sa i le atua, e aua lava ne te a ese o na fafonga mo Samoa ma i tātou uma. Tātou te mawhauwhau ai pēr ma tālusia,
I lato uma o lo ngalu rua pea. Awa le tautua ina o seo tātua tunuu i le afia i le whaamai. Lau whai pesa le whakasa Hart Valley mai Wellington, New Zealand, ma le pese o le tatalo, le pese e rua se lau whase fulu. Isaya 5:3 alona foi upu 5 fai mai. Aua manua o ia ona tātou solitula fono, wamo momo o ia ona tātou wa mio leanga. O lea o inga e file mua i tātou sa i o nunga lea, o na whaalawala foi, ua malolo ai tātou. O le vala o ia ina o le mesia le whenga inga tuai, ma le whaonga ina le atua o mea whaatau waa, e au maia le manu malo i lona suwafa. O le manu malo i le whaola tanga e ala ia Yesu ke riso i le whenga inga fo. O le tau fiofi whaola le atua i le tangata, po fea lava le tofeo le ola e pa u iai o na o le angasala. Po se oli,
po tulu inga o le lalolangi, po lunga, po lalo, na te le tu una lava i tātou, o le fisingi. A o le asa tātou tali atu le tangata whaanonga tā ma whaitonga fiti. Paua lea, o ka se alofa i nā te le, se alofa i nā wha maoni, e lau tele, e loloto mo maulunga. O le asa tātou tali. A o i ea e tali tonu i la mātou upo e taulongo atu. Au fai pesa le whaka sā ma tātufu i whale a lili ma le Vivii Ia e tolu se fulu tonu. O oe le whai toanga moi.
O le a whaisin tātou marolonga, ia o na toi taliu mai le vaenga lua o le tātou porkalame. O tā leni maanga waa, ma mauto finga, ua tausi mamaluina lo tātou soifua ma lo tātou wola. O te manatu o le whaonga aina mai le atua. O tō finga le kālesia, o le malo, o tū malo, o nuu maainga. O le whaonga aina mai le nā e le atua. Pe whaatau waa, pe maulalo, pe lafulafua. E ao ngā mata ua tangata uma le sila whanga le atua. O le tali atu le whaonga ina mai. O le pina lea o le whaatua tua lo loto i le atua. E tau to lua ina le vai vai ma le valea o le tangata. Tele tō whinga ua whaonga ina i ai tātou. Ai manatu le mau o le isi tamā o le kālesia. E le o le ngā luenga po le tō whinga. A o le whaonga ina. Te pena mai lau whai pese le whakasa vai to muli le motu tele isa la whai. Langi ina le pese se lau valutasi.
Le foi wa sa ni mai le ka le sia Protestano ia pia le pia Protestant Church mo so la to foi sao il tatou por kalame o le fa ne ina o le atua malona siri ese o ia lava e fa tau taia le tala fa solo pito tatou wola le pia Protestant Church ma le pese le ali le atua Yeah.
tala o le foafoaga na faia e le atua mea uma i lona lelei atoatoa na faia lava e avagalima ai le tagata na ia faia foʻi i lona lava faatusa paia na tuu i le faatoʻaga ma avea ma tausimea o le foafoaga na tuuina foʻi i ai ma taʻiala e savali ai i le faaogāina ma le olaina o le siʻosiʻomaga o le manu lauti ia manatua mai loa ona vivii ma faafoʻi le viiga i le atua na faia mea uma vaivaiga o le tagata e galo e lē manatua le atua i lana foafoaga a o le isi tāua lea o le tapenaina lelei e le atua o mea uma e faamanatu mai ai lona alofa i le tagata au fai pese a le e fakasā ai tafaga manu i le faga o latou tuu faatasia le viiga e tolu ma le fā ma pese ina mo so latou sau i le tatou polokalame O le Pentekoso le aso I longa le tala faasolopito le Vivii Ia kalesia. O le aso fai mai na matala ai le langi a e sau le anganga pa ia e peise matangi wangi faasulu. Wato ia ai tangata umai le anganga pa ia ma faatumulia ai lato.
o tau te tala inga ngana ese ma li watu o latou loto i le atua. Manatu o le ala lea o le mau o le atunu. Au noa ma le atua, wana o se foe i le tau o tātou wha moe moenga. Ai whai mai lau wha tua. Au i tātou ma le nganga. O ai la se wha sanga tau mai. Ta pena mai le au whai pese le whaka sai vai nganga, ma le o lenga i le nganga. Le pese tasi li se lau. Fai mea tonu o mea lelei. Fai.
O le whaamanatu mo le tātou soifua mo le olanga ia so whaisoo. Tātou o whaasuafaina o tangata kerisiano, ia atangia le whaalaninga, ma mea e whaatino. Mana tua foi, a auro le loto, e auro foi le whaatinonga. Whai le mea tonu, ma le mea le lei, ma sanga whai e pēr lava. Au whai pese e whakasāta noa leia, ma le pese e tolu se lau no vanu. Fai sin tātou marolonga, tō tali mai, ona whaawau leo le vaianga muli muli le tātou pulkalami.
le fai pese le whakasa poli matai. Le foi ua tapena mai mo so latou sao le tatou por kalame. Tele lava whawhita au le fia ngai mai tatou ia so uma. Ai ale nei vai tau ma le tatou pesi ai le wha mai Komiti se fuluiwa. Mea mauti noa, e iai taimi tatou te manatu ane ai, ua silinga se mapusanga. Ua le maua i se mea o le lalolangi nei se tali. E iai fo i taimi ua le tali mai ai tangata sa tatou wha moe moe i ai. E tali mai. Wha mana tu mai le whātunga le nei a le au whai pese mai a polima tai. O Yesu e tali mai so te taimi. Ma so se mea e mawhati ai. Au whai pese e whakasa a polima tai ma le Vivii Ia o Yesu le to manga.
tātou whenga iai ma le tāpuni o le atunuu, a toa ono le whaamai o le Komiti se fuluiwa, e le ai lava se mea tātou te whaamoe moe iai. Ua na o le atua lava e tō tasi. Le atua na whaavai ai o tātou mātua se o tātou atunuu. Manatu le porokalame, Samoa e le atunuu pele. Tātou tutu whaatasi ma whaamoe moe le atua i nei teimi whaingatā, ua lofi ai se o tātou atunuu. Tātou tau whai whetalo talo ai. Ma tuu i le atua le nei whaafi tāuri, ua na o ia lava i tātou whaamoe moe. Le au whai pese le e whakasa le vili ma le Vivii Ia e fitu se fulu fitu. Yesu e na o oe, o lo matou whaamoe moe. O le whaamalosi le apostolo i le ekalesia i Filipi whai mai. Ia au tau oli oli i le ali. Aua le au noa. O te toi whai atu, ia au tau oli oli. O le whaalua o na tā ua o le upu oli oli. O le whaailonga le o le naunau lo roto o le apostolo i ia maua le au kerisiano i Filipi. Le oli oli i le atua. A o le whaamalosi le apostolo, ua o se noa tanga o whaapona i tūlua lo na noa ina. A oli oli le atua fa po na fo yo na oli oli le tangata lo na si o manga a tu maule oli oli lea e tu ma fo le oli oli ma le fia i tangata mai si tangata o lo so ta ia tu ia oli oli o tangata uma o le malosi le o le fa tua i le atua a foi pese le kale si le pea ma le pese se lau fast full fa ua so ona oli oli nei.
Fai watu le tātou prokalame le nei sa le pese tū mau mai oe. O le tātou te talo fai pea lea i le atua. Ia tū mau mai pea ia i tātou. Awa lava na te tuuna lo tātou wola. Po le solonga malie, po le maftia. Tū mau mai pea. Tātou te malolosi ai le tino, o le mafau ma le ngang. Le au fai pese le EFKS i pasitai, ma le pese tū mau mai oe, e fai wai le tātou prokalame. e manatu sa maua se whaasinga malo si whaaleanga i Vivii Ia ua mawhai ona tu whaatasia lau porkalama i linea sa ai whaaleo leanga whaaftaitele i e ka lesia ma au whaipese sa tau fusao i linea whai whaapoponga le tātou porkalama i nā Vivii Ia whaamanuia le atua ma oa pēa i tā leni a wāle ngā luenga whaale au whaipese i ka lesia o tautua ma au onai
ia e wha se foi le nganga o le atua ona o lana wala upa ia i se tai o le tu malo ma le atunu wha se le nganga o le atua le whainga malo le tu malo ma ainga sanga wha mawhanwhanaina le whalitua ma le nofo halo au o mwhai ona au ina atu le tātou porkalame le nei nā Vivii Ia ona o le lango whai pēa le vāenga o whainga whaiwa le matanga luenga o whatoanga whaafitai atu le pūlenga ma le o whainga luenga ia masanga whaamanuia le atua momoli atu le atua lo o tau soifua ma so mātou wola to e maua foi se whaapoponga o le tātou porkalame le nei nā Vivii Ia le nā vai sa o mua ai manuia tele i le alofa o le atua lo tātou whea ngai e pēa ma le tāpuni o se o tātou utunu soifua